Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Kan long ka jing do nong ka bakrau hadu kata-kata ya ka tenat ka kot ka khia jong ka sarkar jilla hadin ba uwai ni ki sipai ya khun thama COVID-19 yau bala tip kerteng ko muba rap lang warjri uba trai hanong spung PHC ulak lano nagani ka slam perthai ha Bethany Hospital ha ka khat wei tarik ubnai risau arajar arpuwei hadin ba ulangat ha ka jing ya bit yau khnyang jing pang COVID-19 Hausnam arajar arpo hadin bala ithu ya ka Shillong Civil Hospital kum ka wei ni ki jaka jing sumar ya ki breu ki ba yabit ya ka jingpang COVID-19 da ka jingpen sngo jong ki bor penyat ka ni ka hospital syakit dendong skor jong ka Directorate of Health Services MI ya uba rap lang warjri la penken riano na nongspung PHC sa Shillong Civil Hospital na kabenta ban pek hapo ka laboratory department uba rap lang ula no syadin yala ka kurim bat saungut ki khon udairu uway na pedeng kinong tray bahakmat na frontline workers ubala don benta ban lej a jingerap yau Dr. John Silo renta thiang kad ba udang syak sumar ha Bethany Hospital ha usnam arhajar arpo bat kumban supentip hangni ba uba raplang warjri udai uba ningkong na pedeng ki shipa ya khuntma COVID-19 jong ka Shillong Civil Hospital banduk no yala ka jong ka jingim hakani ka kenti ka Batisi TV habaya keren bat ka kurim jong uba raplang warjri ka kong banishas kala kintu ya ka tenat ka kot ka khia jong ka sarkar jilla ban yarap da ka basiu tulap kumba ukurim jong ka ujiyo man la ubnai tat hadu baki khun kikti kindala khamhe karta bat biang pura ban yang halaki jong kikjang ka keteng jong aran syas imyang madon khun saungut skenthi we shenrang lai ngut isa ane amalki tem hakabaya di bat kani bang fiwan fikong nabenta jingede jong ilok jong hai rap lamajri te itre no spong PEC tem ila tristom hashtiru te nadu ba don unia covid bombat poi hene Shillong ruang ila fat ilong ban tre hati hasibil te ngaru ngadap de kejing sokhia hi nama ba bang ni kiang pada dengan covid tem ben sepat me ipat I pentingan yang ai ong bang ihap ban ya tristom kinda benta kaneka ka khanam da la hadian pat kumba ka to ne ha ka khatlai tarik jong banai anak de banai yu ma kan mau por balik duty hasibil iyo positive case iwe na I doktor jong I doktor Saido te ila syakhat syatiru ban trilam baki doktor baki staff possible ti kila let ngaru hang kata por masin yo positive case me bala de syati ngasu khia ka mesim ngasu pang ka mesim tang ba ngam la le ne ngala ong rui ba nam ta kan te ning ong aturisan no kam bang ating palat tamba ma bat yong haba ong ba haba ka thama kadang sirkhei kumno ngan sangi ka kam ni ngayat be syafram kumba uble ulat la jeri ban shisha banlong kinong penko iki ba pang kinong yarap iki ba pang bestom khamtam hone upabet ba menta ipat imba ila tre hang te sibil hadian pat I doktor nanong spungru ila kwa no I banwan no hajakala jong namar ba I syatiru baduna stab jinjal ma I ba kham tre hakani kamba le iki baktes ki ki jingpang te hadin ka to ka ne banai pat ila transfer no I haju hi hangti PEC no spung te ngaru la sngo la su kham ja thai namar ha ying ru ngadang sngo don kam kin namar ki khon ki dang ret te hadian pat ngajinja pala ako bang tri sibir nama balai ba
ki hap sa be center point ki sa hotel tu tenang tu pat ki la transfer pat sya tu sya Labanis tu ka hostel te gimju yo wan tang hayi ru teng i kwa tang ban bam ik ila penshet ila usmi la syu bu habar ro peli na mar ba kum baong ti por tang ban ek ndu ki khun lu ting ban wan hayi tingin penshet bam ngala pen bu ila wan sim teng dan bang asuli ai den ti tanah kata kadau teng ma ila smusen bhai ngi hayi tang balong imla ali syukran bet ba tang sipor ngan salit no sya jakatre le jong te katu kat ne banai pat syai doktor ila sim no kini ban le no ha jakala jong tapi sino spong ti ila litre bet syateru bon teng ba isa miet bet namar ba salia ba kendu ikinong pang wan syai ngru idang ret ki khon te dala hadian pat la kham duna no jengpang te la kham sa hayin kum tu la le asin ne la sin studio kum tu la sa teng i le teng im le ru dadan pun kinong pang te i hap le bun se ti ru ki la yo positif teng ki briu ki le da le test ru bun ki ju le tre ra ki ya tiang teng da la hadian pat kum tu pat i le iwan be kum tu ki ni le tre taman hakane pat bangi iyo biyong khli pat idon ki briu bayo positif channel spong em tang balong tip ide ba kia biet na kiru imla re ban tip kata te i wantre ru shilet beda kabat kum tu syong bai slap benang ru isyong kum tu ilet iyo biyong khli na mata ba sya slap ru ngamla re ban tip ti poi hiyeng ba iong yang ani ngatinga sngo biyong khli asu jar kho ti ong ba pen bu no ikilung la ka jong nai kan du yang a tam ngapa ngong ato ngane kum tama te hamma sempoy nga ifu ni nga ong ate nga hapdan kam hi ban le hospital bang kala ajar ho tanga ong ani nga le hospital tanga janjam ma ti ong nai bun tien de chuan shwa hing si kran ba nga la po shing ti ong ni nga tengam long re ban le hospital re mentamo ba ki khilung salia be tangi khilung ting ong ni nga ngam le re ma bang ating bang da de hospital kum ne ba hat mo da mar bam don ong am don brium don ba hing ti ong ngit bikat ba ong mga namar bang latip mde bang asitom jur nga syujur ko biyong kli dengan cuci atang shimit armit runtu kenya lajam tang asnga pentai ong ngit bikat ba ong mga tenga shim no ka arbang pen thep jan no i kan kuwi atli ban phong pen thep ki so ki jing bam tu kin babam te da la pen thep ni phone ya ka i phone ma i hi da ka ambulance pelit bu ngilet hang ne hang wulan ki ong ba bom don jaka thia syu la dam ti ong da kwa tang ka test tengin test te da di fin thia ti ong don jing thia ti ong ma i pat bang ngam tre re ban test na mar bang kwa ban thia ke ti le habitini pat don jing thia te don jing thia pat di ong nga ki le no da la le habitini ong ki le shayang le pe ki kon shi le pe ki kon ban ngang thia syang ne tang shimit amir mlele ba ngaklan ngam de ba ngap pangjur ba ngam la ya ba ngam la bane e judi tang ta jur ho ba ong ba kham na de hospital tam nget ngawan oh yin kin kataru ila jong mana salia hi na mar ba ngala le hospital ban kendu khulung teng ong ma ong khna ne ba pe khuni ni em ba hiya ma ong anai kendu syure yang aru ba nga salia ki khulung te kumla shai pat nga pa on sha no tikihin men ti khud men hanyo mer kilawan syama ki tenang tu na nyo mer kilawan syama national te ngalet biang hospital ken kunta kale hospital padem kum si beli untuk kin ba ila cerho khamjur ila pri da kasnam te la pri da kasnam pa ki doktor ki kili kin yang ai ong ba bali mo ilong kum ne ong ani ngaru ngam la de mo bantip na marwa ngam tip she mo ba imi na yeng ba syujar ho nga piu em piru ba iwan i klan i shat i klan pit menta pat ko yang ne pat i isu tolat kensan na lo bata kajer ho ro ka shu sange shu re ila ijer ho beda kasnam te ki keli yang ada tar yang ki bam ayung mo di spread ni bang ko ni ong kita tem ju bam ka kia te idi im ong ta te dala hadian pat ki ong na ban i hang ne ai tong ne oxygen ru long kamla te ban shim na i ban ya ti ong yang ba phi hap san bit ka kwat ba han la ICU
Dia ngaru ngating em ban ong bangan san marwe na marwa bahaying kidon kinyak ha kidon maulai. Dia ong ngan phun choya ki mon ngan pan jing get chwa tengah phun te I khadeng te. Ti iong ni habala le tu hospital des ashwa pe chwa mo tia sha wat ru iong ba sapet hadian mo te ki doktor ki ong mlong ban I hang ne le te kan sa sajur mo kata jing jer ho kata jing I snam ru ta ngapun biang iki jam ki ong sampai hima piang tu bang lari hang tu jing semar maki hi kilatip tengah san no kita ikut barak lari ra ha ICU ta lari ra ICU dala shpang ikut yang alewan pet ma yang nama bak oksigen jong ila duna ha ila don tang tu pusau du pusan nama oksigen te khandai ko shijrong hi ong te ngong bang baduna pala te ngong su ma phi ra hi nama bang ale ngam la le e nama ngadon tang marwe ong hospital ru kala syayong yang ka khli jong am tri kam shu tang ban perkhat e ru ngam nang shu ki shu ya phone yang hang ti hospital ngadon tang marwe long ngachem jing jenja long asng long song du men siam hate da la hadin ki la ra da ICU ki khat yang man pe ki ong pe ki ti oksigen hang te ba me I dang don stang tu oksigen im dayat hari untuk oksigen hadin I ong akhile shong yang kamera ing sa khat biang e phi te ki khat biang ken dala hadin pat ba ki ong wan pe biang uni oksigen mau la long normal long la yat kumayat kini kiwi ki ba thia pang hang ta la ni ki nyanga ba uyat ka oksigen ki ong pe men ne yat den oksigen mata la sedang yat ter ta dala hadin ki ong hile shong biang po kamrangan ngalet dala kum la shai pa I ong yang oksigen na ula stop bit tang pra punyo kiu shu atabi la sange ti ong nginde asa ka sat hui kalat ban yo jingaram na I ong da le do ta I ong la bendu men sim la ban yap dia tu ta upai em ba thep na po hano ka stai ban thep uta upai ru ngam nang reng na ma tu si la bataya tang banga haka jing thakli haka jing bom ti bri shu la jong ti shu ri batai te nang uta bale ru ngahap ki ong hap keli chwane ki bahing ki le komno ngafun biang kinya kha maulai ki ong nai le re komta ki ong ap chwangi da perkhat chwa ap ngana mangala batai be indalong komta uta da le ru to pati ong bala bandu man sim ne la ban yap ler chpang ngafun biang he nang taru ki ong nai le re na I ki chwa ap chwa hadin ki la ong shi ong ki doktor turu em bangi hab le be komta khanang bang yo jinga kam kuloi te la phasan yang ada kata kot te kinya khai iru namar ngai la jong ru ala thakli atu si ong tang ka bam ru ngom yo bam ngadon marwe dala hadian pan ngong ngato ngan sanyi te ka kot mo tang balong ap sa ajing ti hadian tang ba san lupa te dala hadian pat ki doktor o ki bahi yang ru ki ong ai bakin le bikin namar bala le hang tu tamo phin le shukum no mangilingi ni haban shungit bikat ba ong maki ti la le ru to pat ken kum na shai o kumon dia kum tu la le do ta pa jam ki kham ong e shu re tim chumpan jung tip shu re yang da la dap kat to kat ne baje pat thai lai baje ni kum tu hi na mar ngaru ngalawan shu shayang na mar ba ngadon ha tu ICU nga shong marwe ru man to yang bangan shu abang tu ting ong ngan li re shu shayang ta mas khang tem dengan dalawan shayang pa kila earphone e ong ki jong kinya kha ki ong le hospital ong ap ngan salet mas phang tem magi pat ki don hai ni ngam ti maru dala phang pat em pon lai baje lai tam tu lai yo khobol bai ong bala khla tahi te ngapat ngam so nang shu kin ban ong e pat ngala shu ngashu shang marwe ngam nang shu ban duba ngam nang shu ban ong e kadau kin ngadon ke jing susi kin nam tai chong i ni la trishtom ha kanya po batri hasibil ru trishtom te ngaru apa kin ban ong ba ka ma kan rap lem nam tai chunga kham tan ki khun ki dang rit da long ka bala te long sus e ba moi tu lop jong i te long da di bala ban ai lut mo hadu da lai ke he ki khun mar ba ki khun ki dang don kam shibun ki don kam ne tang ka sakari shibu da kan rap yang nama mata ngadang rit ki khun adu inda la he te akham suk ikam batai ire ikam ong kin ba ikhat na ta shukuli bitaya nga ba
di sekret na tong kumtahi te maki bagi kam na tai ki kam au padan jing harap ira kong namar ba kumtahi namar trai yo ki 4 tip na yang iru entah katahi bang ong mening ong ada di bang dadi baki ai jing harap te na mentai ka tulok jung i ba yo man ubanai te long kin ai lut kin yang i namar ba ki khon ki dang ret te long dayo itu lo jung i barok te long kam ngaru ban penbiang gi khun sangut te long kam supin subu ngayo ban tama nama idang sawai gi kwa ematris tam nam ta gi khun ubahe uwe shenrang te utabaar de shenrang te kita ki twins te iwe kan thei iwe shenrang la long lai shenrang iwe kan thei kong long asngo septi ke nama balong bam ta mo iki lo jong aro ba yong bakrat ta karukom tang ba ngamla shu pat be ban ong kum no pat long habaki bre pat pi ki ken sting ha man ta long kim ken ko shu ken bau ne jing pam i klat pat khat we ta rik tau nai monde ona po jing tre jong i pi si nong spung te kila ya phone hi ki ong bang ila don kata gondanan long kila bu jing ruai ru nam ta jong i bat nam ta kayin kasem jong i ru nasbir hospital ru i doktor ila phone hi yang bang ila ka ngila perkhat yang bang ila kan mau kin nam ta ka jing trish tom bat nam ta ka jing shidu jong i ru ba la i tre lam bat i long kila sngo i long kila sngo kan mau kin long la kila sngo benut kin ba poi perkhat kin ba i sakhlat no mai i ho i mesin ding shidu jong i ti im ju do jing karmen dai nga ai men simi i bangatiang i ong bangatiang i ong hananga ngam chu tiang na mabali uli la jiet yang ban long ya rap iki bapang iki basin i bajenja te ngari ngal ong ni bangatiang palate nai le tre shu yong ngan nginia bam tangga ba le tre la jong yong ni wad jukren bi de ba haba kathama kadang jur bang ngadi ban ya le pasha bi ya kathama ba yun yok nyang pang thanang mo unja no mangi ki batre po hel ngi de ban ben kwat yi ki ngi de ban ya de ki ni kita ki ba sitom ki ba yo ni khang jipang ilong ba shilor ha unjuting yong am juting ni no ru namar bangi ngi lang binong pan kwat yong ta hajing ade jongi te ngi ru ngi hab ban ya pikir mo namar ba maki ki tre sitom na banta ngi ki pat ba long la dangi ki pat ba ngim tre sitom nang bat ki te yaki ru jinjan mo ban ong ban long ban maki ban sumari ki shubu mangi ki pat ba shubu ngim sumari la jong te ngi de le chabaru ngim ju edeng mas ngim ju ya kiar brio shubu haba bon brio ru ngia ya bikum tu klemas i te long ka jinjan ki ki ru ban long ban sumar mo ha jing ni de ngi te long ngim de ban sting tingi haban ya pikir ngi haban kumbong ban ya deng mas ha bat ban ông nong i haban ya jengai na iwi haji ka bubun brium ju de ban long ban shubu ban de klumar i haban ya jengai kin na iwi de kin ong ban shu ya cha sharum shineng ya sahu ngi ya ka ban long i haban pikir mah barap lang warjri ngisi khat ya possible ngisi khat i ba barap iwan ban join ang tia sibil hau alja apko ko barang sedang ka covid but nakadaw bang iya duna ki staff ki laptek hamtam lap technician at kinas at ki grade 4 sing request naka department ri ban I support ika nang tre ki khot ki frontline workers bon na ki staff ba don ang thiro kila engage ki wiki kam bat kunjuru ta engage wa ka kamban yara dengan covid atau kuat nomor ba itip baru atau kuat kadang dan ngajung septian wa sirkai ya covid bat baru om tangki breu pen ba lewat kinong tre jong iru ki hal department ki dan tiang bat ibara blang iwan join yang the through deputation na po nong stung po nong spung PXC ki hadin mars wan join ikan du bat nga long SS yang the bat kadang ketuga case jong i Dr. Sailo kaba kansan iyo positif but the whole veterinary staff ni hablit ban test na sibil maka datang sibil bang idan ka ki staff bat ki tiar kita mengila man test ki ang be ki high risk contact
Kebun na staff civil ro ki mga lanjit banlet ki tiang bar ngasem ba ibarap lang ida iwe na ki nong tre ki bersakhmatam ngkat mat ki weki staff kumban sujar ki ten yaw Pak Justin mulai lang doktor lang sti ki maki ki balet ning kong ban sakhmat wat hoi ki wa ngate ngi tiang banlet ki la sop la Spanyol ni la prepare la ni PPE marah tu puar ka jeng tiang kalau kai ki mask ki face shield ki eber khat gila pen beng entala apa ya betini ngar ngale lang milik nomor bay ka whole of betini hospital la kondon ngim sha su wan sung ki nong pang lan ki nong pe tu do ki nong pang badan hapo in hap test do ki baro ki bahayang basam baro jam ki staff badan hapo kan bahayang basam jam baro ngi hap test ki mak ngasem bay bar belang hakat ko po wa tiang rei ida ka jing slur nakata ka mensiam tri ila wan chkhmat ila pendep ya kamram mat nadu basdang arajar akor hando kaniga klimat ka bangi ong bangi landu no e ka mensiam ka ba jong riu slur ni fight ka mensia covid ilong ibreu ba tresitom umbreu umde tang ba ong ba tresitom dai uba kitkhai ka kam bat nga mangalap yung ulong banda pa kan do ko minute kan do ka por mara ko pa ko long 24 hours ni khot yedo inoro long stop ti long kuloy ban wan sakma bat borobor hinga mo yung rap lang yung Justin yung Nikhil kitu ki staff na po lap suggest tang na po lap ginos gidon dai kini ki frontline staff ko siguro staff ga po banang April May June tapte mangyap lek leng mandek ya sim sampul Ambon kibriti wan hang sibil tak spangut mantes. Nado mesti ando mandemit teng ando khatway kataruji kinang don. Ngasem bakum kini ki staff ni lalong gajung do ko sa kai ka department gajung ni. Mat ya service baki airo marap lang bitu itu service baki airo kalau enggak contribute too much. But nakalang jong nga komo XSS yung siwasta na tentu ki para nong trace on workers mungkin dan ketak museum dan trace dengan monsoma hindi dan ong balapin buat ngin trace dengan monsoma but ngin sim example ni kan nuksa jong ibarab lang nomor ba ngin kendiat ngin sim mo na pilih sim kendiat di balong dedicated ki ma IT met bal museum man trace kan man sim barab lang di way kita bat nakaling junga nga suai kajung kerku kajung kerdo eri yang kesem kajung i hoi wat la ilambam kwa sing blay yang for ka yang kesem jung i lok dikon inget dog blay udan kajung ketemu kwa serendet pan ma kin sami pateng bat kiwei bat staff ki ban rap ngani ki ban sinti kakam kama i ilabonuksa ngani keslahan do bat nakaliang jong ka health department bat nakaliang ka jong nga bat staff ng personal hospital nga ay ka condolence message ya kayin ka sang jong i ngits kemba kinang roy kinang party kung ni jong i bat kam tamilok jong i bat niyo ka tang siem ka jong smo slur bat ba in smo diaw na marka ni ka jong kaplan ka jong ble ngim ke beliau ni expect makan melong tan dai ngim laban ba di tangkata kendet tin na kembali kaya kesendung i bahayang bahasa akum juri itu nanti itu kahel department nagaling tu yang sarka ngadong masuang belum kadang kaditang ka advice hot ni siya ka to special dan kini ai usnam lan ni ong bai one time ni ai ki covid warriors ndre nagaling tu na tasmuhi la dai lok ni patri dan tam dan jam ya laga sarka kam kenyele ban ai kam ai jam nang bakal takan long sustain income ya kali mapidang ritik hon di larak sarkar kala ban ai kata ban pun kami akan level ka ba idan ka dengan staff for education nang bakal long sustain ka financial ayu jong ka yin kasama ahwa ngadang tepot di HS ya kan ni saya keren bat di nagalang jong director ilaban kentui ilaban lei an ai proposal sa government bahkan perkhat kumno penyarap yakin ki staff ki badu no ka jeng ibu jeng ki habadan ka sistem ta
apa yang baki dang tray bat menjuru kalau setengah ta bat ki dia no ki kong di badang bit Sekolah di iklan na COVID. nomor ba iklan du na covid ayu di nakaling jungangan nilai kan pala ban tentu di director kami menjuru pada department jongi di principal secretary UMD ila somehow ban absorb la ni ban bu i hadan kan pala ban sustain ya income gitu. Tiga jeng tentu jangan kalau pemerintah awak ni iba kestik jongi kikis keladuna mentah within 100 ni iba nak ikut kebuan ki ai nak keladuna ndre kajing pang kadang-kadang mina melaban ni glek kata kadang-kadang nama kajing yap no covid tu menong no kajing yap sitang reta kidang don sitang dan jia saja kini kita kisin ki pendihi padang do bak bama kalau baik ki kelung la ki yo ka thot wi Kumbalong supaya UK, kumbalong supaya UK. Kalau hit very hard. Mizoram has touched every day 1,000 cases in the last week. Kemudian kita kisin kiba kiwe ki ilani kiwe ki state ni kiwe. Nangi kemudian state ngim dai ban state. Bai ba ne ban state. Bakala jinge da mantai kelong tang bangin ai vaksin. Matai ngi la posisi keluar kumba ongna dari India ke jong. Panai vaksin nak nimpat lap ba ong ban JIA ke ba sniu kadin ba vaksin. Personally ngalalap pang kibadan diabetes, kibadan pang chronic disease kum kidney, ki ai vaksin kim lele. Jika jengken tu kalau ba mentau dawai tu dan dalam apa itu kesti sebelah ong belayo COVID pneumonia bang. KPE ban Briton ba kasong stang kabok tu beriu. Dah kejeng sumar kejeng ni dari bas habok uim. Dari bas niubok tu kejeng pang katreste. Mereka lah pengisyam pak kalau bang dengan double dose of vaccine, community ka he, kata ka bor met kanang klan, bat ka jengpang kanum laban le don bor. Mi kan ni ka jeng klat ka jeng I no covid nomor bandala test covid, yo kedang long positif. Di ka history ba I pangkum no tengar num laban tip ya kata andre kadi ban talak bandan kanu ka comorbid condition ba I sitom. Ina ta kadao minang iwat ke history lah ni ka record ke ba na hospital ni la manlap ba baru mentaki ai covid then died due to covid with so and so that comorbid condition and ta jing pang bla don lupa met kanang kontrol ya kan met ki babon hing ngalap ba ni ong ba yo covid because we have tested positive have mention ya ka death report mention ba COVID-19 patient with comorbidity. Dengan try but purely it is due to COVID. Kita kadang orang ibu kan ikut pang mentah. Kita gi comorbid condition. Kiba penjai kini kijinjia. Mereka juga puar kiyo pada ni COVID. Minum laban orang bah 100% bau vaksin unum protect 100% life protection. Dengan ada fidan dengan sistem pahmet, mut kita kabur met kadang namung tulat. Kita ki cap, mak kita ki cap kiba ngimla man ong 100% ba protection will be 100%. Any medicine cannot be given that 100% protection. Angka dan ki expert committee ki biang ki expert committee jangka Government of India ke mangi ai ki protokol komunitas trip. Ni ha follow ikut tu. Kita ke protokol jong ki hospital ki bae ka AIMS protokol ka dong treatment protokol ka dong la jong ke belur ka dong la jong the government of India ka simbro ka sim kulumiki ka analyze ki bat ka phas ki statement follow ka protokol the treatment protocol ngimla ban le start hi ban ai hi dawai ban le research or something we have to follow that protocol na pedang ki staff ki balik ban anjing smart dan ki ba set let ban sim collect sample buang no tu keluar bedang jur ba ka covid hadu mentang record tolong ba iba klan ide tang ba ra belang kibe cepat dan kesenjian nang no ba kalejian khat ba nang le nang garo kiba yo covid kin khala no ta kam long ta ho ngide ki frontline workers we are really high risk workers very high risk workers especially nurses ki lab tech baki doktor yang very high risk because they come to contact baki numpang directly especially ki critical case
Thì na pedeng kita ibarat lang midang datang number 1 amin menengkong tam menklat no covid. Anamang baklat no covid iklat because he was tested covid. Maybe kalau menong ba iklat no covid patkat sistem. Ndray ingat nang mas jingdang covid.